Og karong adlaw no aniya kita karon sa sitio Bunguton para interviewon kining usa ka babae nganlan og Bernadette no. May tungod man guni siyang gi-report gi-file nga kaso bitaw sa iya bitang best friend og kaning iyang pinalangga sa kinabuhi nga lalaki bitaw ni iyang uyab. Kay kanila laging gadjugs ilalom sa imburnal lag. Say na ako. Sir, pwede paghilom mo sa takajot kay live mi ha ni ga-recording mig interview. Pwede og paghilom sa laman. Asa man ang recording call? Basin og wa ka siguro kabalo aron pero ang ako paghilom ra lamang sir. Okay ra? Palay salamat padaplin. Salamat. Sige no. Okay, pasensya kay Inday Bernadette. So lagi kani karon no nga kani si Inday Bernadette manggod hing file og kaso lagi kuno kay kani laging iyang uyab og kani yung iyang best friend manggod no nga gadyog sa sila halom sa imburnal ning yate po ni. Ano ka sir? Kani mo sanina ba kol ba? Para sa lagi mo sanina ni Lolo. Unsa? Kani ba mo nagisuot ni Lolo tong paghaya? Sir, ayaw ko da akong pasensya, sir. Palayo sa laman, sir. Ayaw sa sinamok, sir. Ay sag interrupt, no? Palihog. Maluoy ka. Sige, okay ra? Sige, no? Balik ta, no? Kani manggod si Inday Bernadette manggod, no? Hing file og kaso lagi. Kana manggod iyang best friend o kanang iyang palanggas kanabuhi kaniyang uyab nga gadjugs ilalom sa imburnal. Og lagi ko, no, kay... Dati po noon. Sir! Palihog lang! Galayg mi! Ayaw sa sinamok no, kay gabalik-balik kuhane! Palihog! Ado kay pagideta ne. Pasensya kay Deber na no? Pasensya. So lagi ko no, kanil lagi ong balik-balik, kanil dapit ni Deber na, okay ra? So mao lagi na no, nga kanil si Inday Bernadette kana sa kong kilirahan, ato siyang interviewon, may tungod siyang gi-file nga kaso nga pagjugs ilalom sa imburnal kaniyang uyab og best friend. So karon ato siyang interviewon. So unsay tinuod pangalan? Kol na kay pampalitan do ay kol? Tanduay. Pampalit ba dugang ira kung 20 are? Palayo ko no, palayo, palihog. Ayaw sig samok-samok. Hadto ka dapit sir, oh. Daw kang kay bakante hadto kang unahan. Ayaw lang ani sir. Palihog lang. Kaayo. Pasensya kaayo. So mo lagi ni karon nga si Inday Bernadette ato na siyang interviewon. So Inday Bernadette, unsa man tuoy tinuod pangalan nimo, Inday? Kol. Zunrox ni na. Lagi Zunrox na kol. Na! Palayo sa sir! Pasensya. Palayo sa sir, palihog no? Palayo sa kajot, maloy ka. Interview me. Okay na? Pasensya interview na. So mo lagi ni karon no? So, unsa toy tinuod pangalan nimo Inday Berna? Ako dai si Bernadette Makapandol diretso. Dayon. Unsa may rason, unsa may nungdan nga nung file ka og kaso, unsa man hitabua di ay? Nakapasaka man ko reklamo dito. Adi man. Alam mo ko lo. Palaya lagat. Pasensya. Palayo sa. Pawa! Ano pa pahawaon man kunin mo kol? Ako may taga dire. Ikaw kay di ka taga dire. Ikaw pahawa. Sir, og ako gani mapungot sir, kaning ulo lagi giingon ni Mugzondros, ako lagi buok maning baba gyud. Palay sa sir. Palihog lang. Respetar ta ba? Palihog. Palayo. Hato. Na. Pasensya kayo no, pasensya kayo. So Inday Berna, unsa tong hitabo abi? Inday Berna, unsa tong kalakya? Mga alas 5 pasado, wa na gud ngit-ngit na gyud kaayo. Di hinagi ko anang kana ko imburnala. Kol. Unsa gyud na kol? Ganiha lagi ka. Umusap. Na samo kay kaganira init kay tari ha. Sige. Sa. Wala. Sige padayon na ta Inday Berna. Sige. So karon na unsa hitabo na unsa? Mga alas 5 pasado, diha na ko agi ko ana. Ano yung imburnala gyud? Nagduda gyud ko kay di man Sisigaw